Clear tu le ngai thatu te kartop inrin ni chibai le vek u le tun truma chuan kartop zanin atanga inkhel tur tangten bul kan tran anga football thuleng te po thira ngai thla khona kan nei le bok don nia ni zan ma inkhel result sei tur lian tham om lem lova inkhel fixer alut ngal pop mai dorang o English Premier League lam atangin voin tlai dar nga train inkhel munom thir tur om ngal dona Merseyside derby a Anfield ta Liverpool chan Everton anlo mi khwalang team pahni te soita kang khan Merseyside derby ani ya Merseyside derby hi chu aborok atang to hle thin ane tuna anin matson tur po hi inkhel ma train coach pahni te borok atang ngal khop maya inkhel borok tang tak ani ngei turangai ane chuti rolien ani pahni in matson to kan thlir le chuan Liverpool an chung nung khop maya Everton hian an khan lo thin le Liverpool hi an game khel nu bera Burnley laka chak shram team kha an neya Everton lam hi Aston Villa laka point lo chuak an ni ve bok season kalme ka anni pani an che chelem lova inkhel monom tak ani ngei arinom anni hoba ka hian zandar sari le chanve inkhel monom thlir tor aum nol dona kai 13 Burnley mola post choklu noya be sei phak lu tukri lo Nottingham Forest su anleng lu dona Brighton mola Thomas Frank noya in siam thar chhomek Tottenham Hotspur chu leng lu don boken West Ham United chuan Crystal Palace anlo mi khwal don boka kai 13 Leeds United chu Wolverhampton mola anleng lut bokang hengba ka hian zandar soma inkhel monom big clear tur om do na season kalme ka tal boy mai Manchester United chon Chelsea anlo mi khwalang Manchester United hi soita kangin Ruben Amorim noya be sen phak lo ma season kalme ka trum khat chau la chaken trum ni awan doi zoka antang towa trum khat in ne tok an nei to bok tun din huna table asom palina anom meka Chelsea lam ero tlom la nei lovin trum ni an chaka trum ni draw result nei table hian pangana anom ve mek bok table andin mun chu ain thlau ang reng khop mai Manchester United lam hi Manchester City laga sithum fai ngo tatlom hlim kha an niya Chelsea lampo an chak ngei turangai ani la ya Brentford in ne tok puitu kha an ni bok inkhel monom tak ero ani bai sei ta phot ila team pani te hi an loin machon to hawa hian Chelsea team hi tum samwa pasari an chak towa United tum samriat pathum chak to thungin in ne tok hi tum samwa pasari an nei to ane head to head ta hian United an thashet kan ti thei anga chuti rualien tun nai anin machon nu nong pathuma ero Chelsea hi tum ni chakin tum khatin draw result an neya United team hi tum thum anin machona hian chak an nei mi lo tinani chu hetiang ang atanga han chu chuan Chelsea lam hi kan da sang hret theingem o ti thei ani ome chu mai ba ka probability lam atanga an chut poin Chelsea chak zok ring an tam hle tu zok nge chaka inrin hlom le zanlai peldar som pani le chan veya Fulham mola Brentford chu anleng lu don na pathiani tailam daruk le chan veya kai thar team Sunderland chuan Aston Villa lo mi khwal don hin Bournemouth mola season kalme ka chelo tura kan bei sei zinga me Newcastle United chu anleng lut bokang pathiani zandar kolama inkhel monom big clear tur om don na champion tum team patne Arsenal le Manchester City te chu Emirates Stadium a anin machonang tundin mun kalme ka hin probability tanga an chu danin Arsenal chak thei na hi 50% omangin an chu ta draw result om thei na hi 25% anga an chut pialama City chak thei na 25% omangin an chut bok season kalmek bul antran dante han en chuan probability po hi a om ang reng view mai Arsenal team hi tundin huna table pahni na om mekin masroi tu Liverpool hi point humin an phak lova khelli an khel to tum khat chak lewen tum thum chak an nei to ane an ma chon tur Manchester City hi khelli a point ruknen pariat na anum ve mek bok
Manchester City lam hi an game khel nung bera Manchester United sithum fai ne tu kha an niya Arsenal team lampo olsam takin Nottingham Forest sithum fai ne tu kha an ni ve boka in khel monam tak ani ngei turangai an ne team pani te head to head hi en vele ta ila an lo in matson to howa hian Manchester City hi tum samruk panga chak to yen Arsenal team hi tum za pakhat an chak ve to thunga in ne tok tum somli pasari an nei to an ne tu nai anin machon te han clear le ta zoi zoi ila tu nai chau anin machon nu nong panga hian Arsenal team tum thum an chaka in ne tok hi tum ni an nei an ne anin machon nu nong panga bi ka chuan City hi tum khatma an chak lova Arsenal team hi an thatle tinani chu anin machon nu nong ber hi Kumin February nisni khan aniya Arsenal team hian goal nga goal khat ngotin Manchester City hi ansop anne tuna anin machon le turpo hi aborok atang le tura base ani bok tunge chak zoka inrin hlom le comment section lama po thailang vele donang o Ramdang League lama lut chau vele ta ila Spanish La Liga lama zanindar sari le minute somli panga tangin teibula ma shoi mek to Real Madrid chuan Espanyol anno mikhol do na darsoma Alaves mola Sevilla chu lenglutin zanlai pel darsom pani le chan veya Valencia le Athletic Club Bilbao te anin machon do na pathiani zandar sari le minute somli panga Mallorca mola Atletico Madrid chu lenglutin zanlai pel darsom pani le chan veya champion lai Barcelona chun Getafe anlo mikhol bokang Italian Serie A lama hian zanindar kwale chanve Verona mola Juventus su anlenglu do na zanlai pel darsom pani le minute som panga Udinese mola AC Milan chu lenglu tin pathiani tlailam darlia Lazio le Roma te anin machon do na zanlai pel darsom pani le minute som panga Inter Milan chon Sassuolo anno mikholang German Bundesliga lama zanindar sari atangin Hoffenheim mola champion lai Bayern Munich chu anlenglu do na zandar som RB Leipzig le Conte in machonin pathiani zandar kwa Leverkusen le Borussia Mönchengladbach te anin machon do na darsoma Borussia Dortmund le Wolfsburg te anin machon don bok heng ho ba ka hian French League 1 lama zanindar som le chanve Brest le Nice te anin machon do na pathiani zandariat le minute somli panga Monaco le Metz te in machonin zanlai pel darsom pani le minute som panga champion tum team pani Marseille le Paris Saint-Germain te anin machon don bok Inkerza lamchu kal santa ila football thulenga lut chau donang o tun chu Bruno Fernandes atangin bultran don ta ila kanlo tarlan to angkhanin Bruno Fernandes United ta ahlim lo a ang chho ta khop maya Marcus Rashford Barcelona tana goal akhong a komendan atang phei chuan Bruno Fernandes chu a relo a ang ta khop mai Bruno Fernandes kan hria tangin attacking midfielder ania amorima noya ero defensive midfielder kan ti ang hianin role a play hnem ang reng khop maya hemi wang hian Bruno hi amorima laka a kheltir dana alom lo niin aron lang chho towa hemi chungchang hi a thian nai vai takne na asoi tonia antarlan pelama Marcus Rashford IG kaltanga athalak aposa hian rin hlel theitur takin Bruno Fernandes in aron komena Marcus Rashford po hian love lemin a komen let vele ani aumzia chu Bruno Fernandes in chu apui ti talo a ang khop mai Bruno Fernandes in tu anei sho ang reng khop maya Saudi Pro League lam atang point som tu muitak anei to ane Ruben Amorim hian adu na lai taka a khel tir lo ani chuan a chu mai te po arinom chho tran ta hle Sky Sport lamina ankom na Enzo Maresca point thu thar aron nei ya Raheem Sterling le Disasi te a inkol dan chungchang in soizui atitama hemi chungchang hi zo na zo ane Enzo Maresca chuan player te hian thatak le rim takin an thok tur ania chutiang ti te chu kan chhor mai ane han clear le ta ila kapa hi sangman thin ania zingdar ni atanga zingdar somthleng in sangaman na hi athok thin ane
hei hi kumsom nga chungin hna hlen takin a thok thina chu a ei zon na lian tak po ani bok kumsom sari panga upa ani towa heti chung hian har sat na te thil har sa ti a soi ka hrengai lova rim takin ala thok reng thin ani chu tiang ni lo chuan pei to lo ta se bei dong ta se tu na hian a hlo tling me lawang tin Enzo Maresca chuan a soi omzia chu Sterling le Disasi te hian beina sadeu turin adu tina ani berang chu Disasi le Raheem Sterling te a inkol dan chungchang awang hian Enzo Maresca hi tu hnaya PFA lam chun anron khak zau maya hemi acha net na ningei turangai ane Pep Guardiola point Erling Haaland chu aron fak khop maya Pep Guardiola chuan Erling Haaland hi tu hnaya khan ani aya tha anom lo thu le ani bak striker tha anom lo thu kalo sei towa tu midang nen ma thleng ka phal lo thu te po kalo sei to he thu ka soina hen kana tang tlata achan chu ani hi tu hnai chawa chon a thaber ani record thar hi ala siam zel do na kumsom atanga som pani vel chu thatak le tlong taka ala khel thei ka bei seya chuta chuan record omsa te khum vek thei turin hun tha ani hi a statistic te han en ula chu chon soifia zui ngai lovin ati chiang le bok ani hi Ruud van Nistelrooy te Cristiano Ronaldo mai bak ka Lionel Messi te huanga ain hlang chauder to ani tin asoi Kartopa Everton le Liverpool te inma chon tur chungchanga pumoi te David Moyes point thar aron neya Everton team en kolmek to pumoi te hian anma chon tur Liverpool team a mudan asoi David Moyes suan tuni pui transfer kongka kharta ka khan player anlak lu zongjong man bel khom a yen Liverpool player pakhat Alexander Isak anseng lu na chu atau zok thu asoya chu an team din mun in thlauna tin aron soi ani hei hi asoi chan ber chu team pani te squad ain cha hle tina ani berang chu ti rualin pumoi te hian football a chun engpo athleng theya hlutna ringot ai chuan theina hi apoi mowa Anfield ta hne na kan chang nge yang ti hin asoi hemi chungchang hi Arne slot point aron chang net vele ngala slot po askiu angreng khop mai Arne slot chuan David Moyes khan kan squad hi aron soya ani lampo an squad a chain an to ve tho lona an ho player pakhat phei khat chu pau million za chung manani ti kan hreve khiawa chu wang chuan keini squad hi aron soi atun na po ka hrelo tin slot chun a soi ve zau mai Chelsea team en kolmek to Enzo Maresca point Kartopa anma chontur United team coach Ruben Amorim chu aron fak khop maya a fak nge akap zau ti po hriat thiam a har hle Maresca chuan tu season a Manchester United hi game an khel to china Bayesian phak lovin result tha an nei thelova Ruben Amorim hnoya Bayesian phak lo tin an soi thin anne Manchester derby tiamin United team hi an thatok lo ri khop maya chuti rualin Ruben Amorim hi manager thatak ania football hi a hre chiang hle bok tundin hmuna po United team hi a khai din thei ngei ka bei seya keini lampo kanin thlada athiang don lo ane he team hi tu hnaya che chiain Baysei phak lutuk lo ma se zuamngot chi an nilawa coach ro pui tak an nei tlatani tin Enzo Maresca chuan asoi Steven Gerrard point lap thar en kultur anei hnai ta niin alanga Liverpool team la en kultur tia an lo hual lok hi Baysei a phak lo zui angreng khop mai Steven Gerrard hi tun din hmuna Championship club Deadpool a changtupa Ryan Reynolds a team Wrexham chuan an som niin alanga indoor na po akal tluang ni te point an soi mek ane Steven Gerrard hi kan hriat ang khan Rangers atang kan hriat lar chho tran kha ania coaching bi ka katina nie hemi nu hian Aston Villa team en kol lamin hniam lam apan chho ta hret Saudi Pro League a aletifak te en kolin Baysei aphak zui ta chuang lo ane tuna club en kol nei lovin au meka Wrexham team lama hen kan mu thut te po arinom Manchester United club nei tu ni na engemaw za chel tu Sir Jim Ratcliffe point to thar aron neya Ratcliffe hi Carrington training ground a amel mu ania
helicopter hmanga athlok lut lai hmu ani pialama United Training na hmuna hen akal lai hmu ani ya Ruben Amorim nen khun khan takin anin biak thu te po hmu ani enge an soiti takhi chuak lem lo ma se Amorim hmalam hun tur hi an soi ni ngei turangai ani bok hemi chungchang hi United team in Chelsea an machon tura press conference an neina zo na zo ani ya Ruben Amorim hi Sergeant Ratcliffe Khan I tektik te thlak turin a hril chem tin zo na zo ani ya Amorim chuan he thu hi ka soi fo to thina ka tektik hi thlak tumna ka nei lo ani he hmuna hianin karong kal chan chu ka tektik hlotin pui tur le United team ro pui taka siamlen ani ya tundin hmuna ka tektik hi thlak ka tum lova engtika ma ka thlak bok lawang pop meu po hian min thlak tir tum po ni se ka thlak chuang lawang tin Amorim chuan asoi Manchester United forward Jose Zirkzee po achuak ngei do ni in alang ta Juventus lama akal rin na alian takhop mai team tokin atarlan danin Zirte hi United hian chotir anphal towa hei hi achan ber chu Benjamin Sesko chu an player poimo ani tur thu an soya Zirte ero achu anphal sakta ani Liverpool lam point thu thar an neya Arne Slot chon antlar hnung lam thuam chak an tumna konga Ajax defender mabak eng tak nei Yoreba su senglu an tum thu puan aniya ani senglu tur hian transfer kongka aloin hon ma nge yin mimalin remna nei pui an tum thu an puang tundin hmuna Yoreba sengkum sang ni somni pariat thlengdai Ajax a contract ala neya Ajax en chotir an phal mai theya aman ero an phut sang hle do ni in antar lang thong Real Madrid team en call mek to Xabi Alonso point thu thar aron neya Vinicius Junior chuak turanga mi tam takin antar lang chu thudik tok lo ani thule ama chu abiak to thu asoi Alonso chuan Vinicius Junior chuak turanga mediaten antar lang hi thil tru lo le o mang lo tak ani ya Vini nen hen kanin betowa ani nen hian thatakin inrem na po kan nei to ani kan ti ma hian mi tangkai ani chho zel do na kanin biak na po thatakin ani nen hian ti na hun kan nei thei ani he ti ma hian ani hi mit poimo ani ya he tim ta na mi tangkai le he club history mi ro pui berte zingami ani nge yang ti hin asoi zui bok Spain team in Israel laka anlung oilo thu anron soi nu hin Niza namakhan Eric Cantona point thu thar aron neya Cantona chuan Russia ramin Ukraine an beya chuta chuan hun rei tak chung Russia hi shrem an ni to anne Israel lam hi han en veta ila anni lam po hin thilti solian tak an neya ramdang te chu an do renga ramdang laka boina an thlen reng anne indona anni hian an kalpui renga chuti chung chuan he ram hi shrem an ni ve ngai lova FIFA le UEFA lam hian clear bik chu an nei nge ane ramboi hi thil thalo tak ani ya Ukraine la Russia che dan po a tha chuang love amai ro chu heti zat hun rei tak an threm towa Israel in dona thlen tu hi shrem an la tok ve lova an player te hian walau tak le thatakin football te inel na dangte an lama chon thei hi thil fair lo le in tuk tlang lo tak ani ti hin Eric Cantona chuan aron soi Real Madrid lam point thu thar anron nei vele ta nizan namakhan Liverpool atangin Alexis McAllister chu senglu antum tur thu puangin transfer kongka aloin hon le vele ani senglu tur hian pau million za somni chu the chu antum tur thu an soi McAllister hi Real Madrid lam hian ama point senglu anlo tum towa indoor nei ro akal tluang talo ani transfer kongka aloin hon le huna ero Real Madrid hian senglu le ngei antumin arin omma hemi chungchang hi football 365 lam chun anron tar langa Real Madrid lam hian andu ngei a ang chho ta khop mai kartopa Arsenal le Manchester City te in khel tur chungchanga Gary Neville po aron tong chuak vele ta chaktura arin ta chu aron soi vele United team legend patong du tak Gary Neville chuan tundin hmuna hian City chakring hi antam mai theya ma se football chik taka entele thil ni na ang taka chut te chuan Arsenal an chak don ti hi kan pom tlang theu anne
tuna anin machon tura hian kong sang Arsenal team hi an chung nung do na Pep Guardiola le anau te hian anni hi an hne don lo ani City team in United an hne kha in chuan na tur aum lova Napoli an hne po red card wang chau ani tun din hmana Arsenal team thazok an machon do na City tan hei hi thil har satak ani nge yang an chak theina chance atam lova Arsenal team an chak ngei po kabe se tin asoi zui bok Jamie Carragher point thu thar aron neya Marcus Rashford chungchanga angai dan asoi Carragher chuan United team chua sana Barcelona Rashford an apan hi atifu khop maya UEFA Champions League a game khel dan te kha han enta ula Rashford tak kha kan mule to ani Rashford hi United team khan athatok lautin an chua tira atha je chu kan mutange alom tunge boina kan ti chuan Rashford anilova ain kol tu te thiam lo leo ani ti hin Carragher chuan asoya Rashford chu Barcelona lama chuan first 11 po changzi se champion pui thei khop ani thu asoi zui bok Liverpool le Atletico Madrid te aning khel tuma Simone Redknapp mudan chungchanga Crystal Palace chairman Simon Jordan po aron tong chuaka Liverpool trantu te chu an sual hle thu ani po hian aron soi Simon Jordan chon Simone thil machonang kha keini lampo heng kan lo machon ngun towa Liverpool trantu te hi manners relo ang main an kho sa thina thil a boi thlak chang atam thin le anni laka gol kan khungin tongkam chetak tak mangin min an khuma gol an khung masak le min diriam bok thin ani chu tiang khop chuan an opponent te za na an nei lova Simone na amachon po ha kan hriat thiam pui hle ani fans train khate chu fel tak an oma chu tiang chu Liverpool trantu te hi an om velem lo ani mia om kho mangmai an ni ya anma ni machona Enfield ta ron lu te tan chuan thil hau tak ani thin ani ti hin Simon Jordan chuan asoi Manchester United lampoin ni sang khan thu thar an ron nei vele ta antlar malam thuam chak an tum na konga Francisco Trincao chu senglu an tum thu puan ani ya English Premier League club Wolverhampton tan te bolowin lan ve zok to tuna Sporting Lisbon tan khel mek Trincao senglu tur hian sumpo the chuanwal anin huam thu an soi Trincao hi kan hriat ang khan amoriman a lokai hroi sa to le aman thiam sa kha ani ya United lama hen senglu atumta a ang hle Trincao hi tun din hmona Sporting tan tumza somru pakhat inlan toyen gol somthum pakwa akhung kling towa midang gol khung tor siam sak tum somthum pali anei to bok amorim hian transfer kongka loin hong le tura ani hi senglu atumin arinom Liverpool le Newcastle United low en goal to Rafa Benitez point thu thar aron neya isak Liverpool in ansenglu chungchanga angai dan asoi Benitez suan Newcastle United anlom lava Liverpool team anlom thung ani heta hianin ka ngai dana chuan club pahni te tan lom na tur aum ve hin ka hriam Liverpool han center forward anmamo ma chumi acha na tur chon isak ansenglu theya Newcastle United tan po lom na tur aum tho ani tun din hmona financial thil vela boina nei lovin player thatak ansenglu theido na isak man atang hian mithar chu thatak ansenglu thei ngei don ani chutiang zong chen athalam zonga an thlir ve anga ya club pahni ne tan hian lom na tur aum ve in ka hriati hin asoi Arsenal defender William Saliba malam hun achiang lo chho zel maya niza nama khan English News 10 anron tarlan danin Arsenal lam hian rang dakin Saliba hi contract thar je pui antuma chumi tan chon tran an lana sato hle heti rol hian Spanish media ten anron tarlan dan ve thung chuan Real Madrid lam hian Arsenal in contract thar chungchanga Saliba anin rem pui ma hian makhalwat antum niin an sei ve thunga amalam hun tur hi achiang lova angai nom chhoviau don a ang le country atlan thawin transfer kongka in hongmek Saudi Pro League B ka Al Nassr lam chanjo Felix ansenglut ani kha hemi chungchanga hian TV podcast kaltlangin
Joe Felixson Saudi Pro League apan chan chungchanga hian engemot te chu anron soina sakhop maya a chezongin Joe Felixson Al Nassr azom chungchang hi an soi ane Joe Felix kumno pangte alania sum tur chuanin alano pang mama tihin an soi hi Cristiano Ronaldo chun apai dai theimi alova social media kaltanga ron changlet ngalin Ronaldo chuan anni hian football chinchang ingma an hrelova Saudi Pro League in ma ason dan po an hrelo ane tun din hona Saudi Pro League club te hi han enta ula Europa club te po el phathei khopin an thato ane heli kian ma ason chak ma Felix Ronlu chan chu heli kin ma ason chak to ti tilang chiang tu ane hetiang zonga an du an soite hi chu minti lar tum na te tin lar tak tak theilo inti lar tum kan han ti ang chi mai chau ane mi mol tak an ni ya football chin chang po an threlo tin Ronaldo hian aron chang let ane ole hati chin hatun tuma tan chon ni mai se thlir tu te channel min ngai lut sakain chunga lom thu ka sei tak meu ane like share le subscribe atan min han lak pui le ta ula thungai nom zok te nenin mu chho le sel kan tum don ne